Birla long inoda bangpi apran charmudet. Dilai police check post along drugs heroin kinepon long. Tirkim RMSA Model School non puta patang tesi pamurim sang. Kardong pinia daba birta long penilisami mirin hansipi pinia birtang ton pen arjupanikha. Kidamtang aruni phai inquiry ni dipu manja kacheleng atowarpi birla vojaru motors showroom athengno long kedo Rajkumar Saha Achor Kajol Kumari Artaninkan Chrisir Kep Ahemalong Baduta Abangka VIP Koktha Chipidet Pusi Berta Ribdunlong Adungarai ke Thekdunlong atum pen ke pachinia tengke ke damtang aruni phai inquiry ni anerlo porphai isira achitim apor malomsi ke Theklong Pusi nang pachini dun Kachini dun thua tengke ke damtang aru cheklo ni phai ke thomar nisi Chepangri Chepangdon lang bonta kopi koson kematha penlo ni lapuson amithang amat apranchi ende laki manghumi me alam pusi adung kido araradum chethan pre Achora pok Rajkumar Saha Pherangkia thengno kachethan alam the arju senang Bangsolam dipurai kom sai khiatum arjulong si angtonalam kachini pamejia phan sai chepari ding ponlo lapen kithilot Kajol Kumari abang akum postmortem iklem ji aphan rai kom sai khiatum chepari ding ponlo News Report, Karbing Long Live. Kidamtang aruni phai inquiry ni ada por phai krisia por malom choki hola pen dipu ka cheleng blue moon ba salong ka che thapduna bang phualong raki amar kinep long. Non appear the ajara sai long ta kachire akinang sot binong. Lason si kidamtang aruni phai inquiry ni ada por phai krisia por choki hola pen dipu ka cheleng ver Blue Monabas registration number AS09EC1151 along Inut Ikramul Hussein abang hanjang lang so along pen chithabdun si dipuanat ke pangno bomahud dilai police atum joy abirta long pen bangso abasarlo kache thabduna tuma phan phonthi pen vitalipsi bangso bangpu pen gramming koira piso se chot heroin a drugs long pon iklo Raikom Saikia tum pen ke pachini ke Alang nogong asor Dimapur pensi labang so drugs bansi Sarihajan pensi labang so basalong kardidun lapen manjalong sunsi nogong along an ki ponji alam do puta nang pachini din Bilai pen bijoy longpi Karbing Long Live Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyanate RMSA Model School Tirkim along Kikim Kanglen Longdak Kiklimason Pamandet Karbi Anglong arlo ki ongdung adim loke charli awar sai Karbi Anglong Autonomous Council mate Education Department pen ko an RDP ponlo West Karbi Anglong lakhapli Socheng MAC constituency ke parlo ward number pli Tirkim along RMSA Askula hem kikim kerang pon penangan aningkan pleng te phita aphong birta achatai long kiklang anparta KSA hamphang song pen aphong chesong te phita non puanta patang thekhesi anujok pajak rong Bangso puthak klar dagalam theke longji aphan pherangki atum adimaklong an humri damsi haladak saiki klembom head ministry lapen bangso a saiki klembom along saiki langdun abang photuma phan chitong damlo bangso ka humri dam hut ke thek damlong la ke ministry mate saiki klem bomatum bang phon si do chot lapen anparta bangso RMSA askula hem ke patangji aphan contractor WMO aphan bil ki tipon ke pangkria joksi sai klempon paprap thek theda lopusi alang litung pen nang chethandun anparta nonamat room truck an tong sekot patang nang chi pupen room truck apartment anki ke patang ji aphan sai klembom lo bon ta kapre ke opon thuji aphan ke bilong lete patang thek the depo lasi bil prapjin pen nang pipon nang ji pusi contractor WMO pen ajok birta longpon Bonda MEC Hetsing Rong Parpen Lam Theke Jaya Teng Pulote Contractor Kachoklema Bangsi Team Karbi Anglong Aphan Lang Totlu Lapen Quality Education Ki PG Aphan RD Ki Thek Amohor Si Lang Ponlo Hamren Ten Daniel Inki Karbi Anglong Live
Assam Power Distributions Company Limited APDCL Hamren Electrical Subdivision Angkang Aphan Arni Ongdung Pen Rihinga Me Kipia Hokawe Thedung Akano Hok Aputhak Rihinga Me Kachit Horlong Verji Aphan Kehang Nijang Karbianglong Hamren District Ahempialong Assam Power Distribution Company Limited Mate Thihek Pen APDCL Hamren Electrical Subdivision Angkang 24/7 Rihinga Me Kipia Hokawe Derajok Kaching Thorahin Kepatikung Athing Tudasonsi Lang Detlo Berta kapacini jilano Hamren rong sopi la ke West Karbianglong District Headquarter lo la pen la solong mirihing abang katu ka ve kachothor long edge phansi APDCL mate Assam Power Distribution Company Limited adak Hamren along ESD mate electrical subdivision adak dipon lo si district headquarter long electrical subdivision po ansi ke bikok lake isi therak meme alanta galilang ladak bangke ningkan si penaan ningkan hotrok abat si ke dutulo la so havar along mate West Karbianglong along atok anu la so meri hing 24 hours kipi bangke bikok si tomon Javier anta me ke medun inghun oblu anta me ke medun RV ekejang haigu anta mi mepet la sonsi penangan rat atom pencethan pono Pinpur me non digital ka ekhut ason tinasai ke claim setami rihinga me kido kinang sot loke chale hin anathu jesemet online pen admission ki hum form fill up computer akula long DTP ke theng sonsuri akam abaha online pen tangka maha kachilo online class ki humdun ason tin asat lang aphan jo pedap loke chali kachilang aphan rihinga me kido kinang sot Ingchin pen ason kasemar long sitami rihinga me kido kinang sot anparta thengpia sai kiklem mystery atum sitami nona kai rihing me pensi furniture mate table suki palong pen ki chenglok ason semar pondo bon sidami APDCL pen hamren rong sopia phan anparta atokano rongso rong boda phan mesen rihinga me kipi ka vedera jok thedung katikuksi nang dokoklo Havaradat akisung do anma thadamsi KSA Hamren Head Branch Maipu Timothy Rongpi Rapchunbang Mongol Singh Ronghang Rapchunbang Jirja Rongpi Lapenti Hinrimbang Rangsiim Ingkiatum APDCL Hamren ESDSI Hem Andamsi Rihinga Me Kithik Petpen Kipi Jiap Ham Sodakalam Hoi Kipi Kepajirakut Lampe Jaitikang Song pene boithalang sopen bangai fall fe pola material samukha mane aban lahai mane non repairing nang ko por lamada bostu bang se expire mane damage at mala support henu ko bonai pongket isi media ta ko long prek henu thu ko son material pa ko chipon bom po dak hormonang ching thum po chiponai po ko tangun e po ko chiponai thu po support se tan tere kiti an la sona mane line ke meme la son ningkan ko an la so line ke meme ke la non ke meme pin ke 1 week something so lang mane aprang ke arbijan pin ita problem ave mane hormone bank se damage at non bang aprang ban dala so ko complain ge do rat tum pen mane arbijan lo la pen tumon thelu phon te hamre nang kang karen ave de ti ko lam ase la so ko akisung bang ko pila la pen copy posi la so me senten side ngon eden la so system bangke mane itung ke dake inglong lok ta do ko de man boy thalang so pen la hamre na dak bangke la inglong ta mokha da do ko la so problem do ko ti theng phang hai pin asap mane third se line pura de asap so to mon bang jir pen la check aru ke ro ta mane la ke follow line system pin ya line system ni Hamren pen Daniel Inghi Karbing Long Live EPHLC Mahamaya Constituency Committee atum kangdangamai ke padupon along Prabjin pen Mahamaya Constituency along EPHLC mass joining ahod bang pharoplian bak BJP Congress la pen ASDC asong pen EPHLC along kideng ponji aphan kachi parai pon Kidamtang aruni phai inquiry ni EPHLC Mahamaya Constituency Committee atum dongmukak jengrong hangarong along kangdangamai padupon EPHLC Mahamaya Constituency Maipu Mongol Singh Teron ke charipon amai long Dun Maipu Than Singh Ingti Rap Chunbang Biren Terang Mahamaya Youth Amaipu Bidbison Miligatum Chetong Dun Bangso Kangdang amai long Mahamaya Constituency ke Parlo Polling Station Tin Penta Maipu Chunbang atum pen ke danglok klembang pu klembang piatum Chetong Dun anparta
Youth Wings Women Wings anta chitong dun si Mahamaya constituency along APHLC mass joining amai ke padu ponji apu thaksi chingki chetham ponlo alang litung ka chingki ka chethana ting polote APHLC mass joining amai ke padu ponji ahut BJP Congress apen ASDC asong pen bang pharo ki thom pen bang pharo pli anbak amulu APHLC along nangching bedunji busi Mahamaya constituency committee amai phu Mongol Singh teron hin pen nang than pachini dun non itum kay din na pitching wipe pon po labang so mass joining along bang karothom bang karopli abang so BJP Congress FCC kenang tipa og donji pu ini ni tum pitching wipe meke alo la senil tu non ki wang GA prang ni tum lai PSLC pe nak kemang na no MP election na bang ke ni tum along tinapia long tame non birta nang palibom lo non na bang ke Mahamay constituency long bang ke MP bang ke highway bok ni tum chini lo tapi non mass joining deng lo putela dak pan se klar dak alam ke ni tum long pet long pon po la dong muka pen sem singing ti karbing long lai loki charliang deng kang tu ya tuma phan anparta ki so se kachalang cha phan panong si Chief Minister Relief Fund check Hamren Habe dengja holalong kiron Nijang Karbianglong District Parlo Lakhapli Soching MAC constituency angkang kiduk ke boydet arat aphan loke pacharle hin anparta okpran ki mesenji aphan kiso se kachalang aphan panong ponsi aruni phai inquiry ni Hamren Habe Dengja Sports Complex holalong Assam Chief Minister Relief Fund check kiron pon pado Bangso Relief Fund ke Jesimet College Charlie Voyatum lapen katora det kiso se kachalang ji atuma phan panong si check kiron pon pusi MAC head sing rong phar ningche pon tangte MAC head sing rong phar pen phirangke thing no lam theke jai pon arjuponik senang bang trok siket phayan long no lapen keso tum lapen ka helo porhe lawe tum hansi pipon lo na se franse bangan tum le churo pon tum de tuma CM Dr. Turam Mohang lapen le tuma sama chimesa Dr. Manto Sarma lapen dak letum to dinong botang so MLA Rupsing Kiron kai arang letum kidukela apa na puson kama ta ke pot dilang mat suruh pigok lapen yang kenor jen letum dak so cheng hawara long kapur hari so yang tu sampai ong eda sikat sampai alang letum apang kan teng kam sior pot pusi dia nam he deme am pusi Hamren Ben Daniel Linghi Karbiang Long Live Tangte pinya daba birta ke lapuan si kang ton paniklo